Modulasetulo wa Eskom Mpho Makwana o netefaditse gore Mohlankedi-mogolo-Phethiši wa khamphani under the Ruyter o itokolotše mošomong. Se se tla ka morago ga kgatelelo e kgolo ye e bakilwego ke mathata a tswelago pele a go kgaoga kabo ya mohlagase. Makwana o re the Ruyter o dumetse go tswela pele ka mošomo go fihla mafelelong a kgwedi ya Matshe isago ge go santše go nyako yo a tla tsena go dieteng tša gagwe. Beke ya go feta khamphani ye ya kabo ya mohlagase e hlatsweditše go kgaoga ga mohlagase go legato la boselela morago ga go itemogela mathata a go fehla mohlagase. Seo se matlafaditše kgoeletšo ya gore the Ruyter a tlošwe maemong a gagwe. The Ruyter o tsokame setulo seo sa go ba Mohlankedi-mogolo-Phethiši wa Eskom ka Disemere 2019. Ga bagare mekgatlo e mengwe ya bašomi e ntšhitše maikutlo a go fapana go latela go itokolola mošomong ga under the Ruyter. As NUMSA, we're absolutely overjoyed at the news that Andre de Ruyter has finally taken the decision to resign. It is certainly in the interests of the country. It is in the interests of the economy. His resignation was way overdue. NUMSA has been saying from the moment that he was appointed that he was the wrong person for the job from the beginning. He was a lawyer coming from Nampak with no experience in managing a power utility like Eskom, no engineering background, and we felt that that was going to be a disastrous combination, and unfortunately we've been proven right. We did welcome the Ruyter's appointment when he was appointed in 2019, and we gave him 2 years because 18 months is enough for a CEO to turn around a company or an institution.